Kako i rekoh, ponovno smo s vama, a s nama su već i članovi grupe Paranoid Android. Prije svega, dobar dan i dobro nam došli. Dakle, evo o komu se radi. S nama su Azemina Halilagić, gitara, i Haris Kadenić, bas gitara. Ono što sam pročitala za vas jeste da kažete da je Paranoid Android band koji će dati odgovor na pitanje koga će stvoriti androidi. Pa koga će stvoriti androidi? Azemina. Dame imaju prednost. Dame imaju prednosti uvijek. Dobar dan, drago nam je da smo u emisiji, divan vam je studio. Hvala. Što se tiče pitanja to koga će androidi stvoriti, u stvari mi verujemo da će se desiti neka revolucija u smislu tog postojanja uopšte, da će se desiti sad da ćemo dobiti neke nove hibride, da su to ljudi i androidi i nešto između, mislim, ko zna. Ko zna. Dobro, evo još ću dodati da ste vi u stvari jedan rock band, nastali ste u Sarajevu u 9. mjesecu prošle godine. Ima vas više, vi niste sami, pa evo prepustit ću vam da predstavite cijeli band, tko, kako, odakle, i niste svi iz Sarajeva. Da, interesantno je, nismo svi iz Sarajeva i to je u stvari neka draž cijelog benda zato što svi nekako dolazimo iz različitih gradova, iako smo već duže vremena naravno stacionirani u Sarajevu. Nekako smo svi odrasli na različitim muzičkim pravcima i upravo ta nekakva sinergija svih nas je izrodila taj album Pop Live i generalno band Paranoid Android. Pored evo Azemine koja je gitara i mene kao bas gitare, u bendu su još Berin Tuzlić za bubnjevima, Haris Ljumanović na drugoj gitari i naš pjevač Zlatan Karić. Evo, kratko vidimo inserte spota Menju, ako sam ja to dobro izgovorila. Kasnije ćemo ga čuti u cijelosti. Kad sam prvi put čula ovu pjesmu, bilo je tu različitih prizvuka. Metallica, U2, Guns i Red Hot Chili Peppers. Sad me zanima jesu oni neki vaši uzori ili nisu, ili neko od njih, naravno u vašim pjesmama, mislim. Pa evo, kao što je sad Haris rekao, svi smo s nekakvom drugačijom muzičkom pozadinom tu. I upravo to što se čuje jeste upliv svih tih naših nekakvih energija u to nešto što stvaramo. I zato zvuči podsjeća na sve nešto, od, ne znam, Red Hot Chili Peppersa preko Metallica i šta ti ja znam, baš smo tako svi u nekakvim različitim. Naravno da ima i idola naših u tim bendovima i da smo pratili te nekakve pravce. U svakom slučaju, da, ima svega. Haris, ti reče malo prije, album ste dakle napravili Pop Live, producent je Nenad Kovačević, 11 je pjesama na albumu. Svih 11 su različite jedno od drugih, ali su na neki način iste, zato što su na engleskom ili gotovo sve su na engleskom. Da, sve su na engleskom. Nekako kroz istoriju uvijek globalno je postao jedan univerzalni jezik. Nekad je to bio grčki, nekad je bio latinski. Engleski je zaista danas globalni jezik i ne želimo razmišljati samo lokalno, želimo zaista da tu poruku prenesemo svima na svijetu. Dok ne počnemo pjevati na binarnom kodu, jedinicama i nulama, dotle ćemo pjevati na engleskom. Ali budući da će uskoro doći androidi, postati možda i to. Možda krenemo i na jedinicama i nulama. Dobro, ovo je dakle spot, prvi vaš spot. Drugi pripremate za pjesmu Žbong. Ja sam se danima pitala šta znači žbong. Možda nešto znači, ja iskreno ne znam. Šta znači ba? Aha, to je to. Znači, u principu znači žbong nešto. Nekako mi to poistovjećujemo u istočnjačkoj mitologiji kada je Bog stvarao svijet, čuo se zvuk om. Tako i mi kad smo u studiju stvarali pjesmu Žbong, čuo se prvi ton na gitari je zapravo bio žbong. I odatle je zaista nastala ta energija koja je kasnije se razvila u tih nekakvih 5 minuta pjesme. Dosta ste imali dosta svirki, uglavnom van Sarajeva, je li tako? A večeras ćete se prvi put predstaviti sarajevskoj publici. Vama prepuštam da kažete gdje, kada, ukoliko i da pozovete sve ljubitelje vaše vrste muzike. Da, večeras se prvi put predstavljamo objektivnoj sarajevskoj publici i to će se desiti sad smijem izreklamirati naravno prostor, u Maloj pivnici, odnosno pivnici Sarajevo. Popularno znano kao Kod Vlade, danas znam da svi to tako zovu. Svirka je najavljena za 21 sat, nastojat ćemo da počnemo u to vrijeme.
i obećavamo dobrih sat i 20 minuta čiste energije sa stage. Dobro, kakvi su planovi za ljeto? Ima li ih? Planova uvek ima, nadamo se da će se ostvariti i da ćemo, mislim, ne znam, imamo nešto kao konkretno. Da, imamo svirke. Sigurni potvrđeni datumi su već, evo 10. smo u City pubu u Sarajevu, 8. i 15. juna ćemo također imati koncerte u Sarajevu, a pregovaramo već nešto Rijeka, Zagreb, Slovenija, možda čak i Beograd. Odlično. Obala, možda Jadran ili... Večeras samo za vas na terasi hotela Aero. Vidjet ćemo, možda. Spojiti ugodno s korisnim. Dobro, hvala vam puno, a za kraj, evo, prepuštam vama dvoma da najavite u stvari vaš spot. Hoćemo. To ćeš, kako da budemo objektivni. Najbolji spot na svijetu. Sada. Spot rađanja benda Paranoid Android. Svi smo mi na meniju. Sada.